Wasoma message zasibwe kuri WhatsApp birababaza cyane. Hari ukuntu umuntu ajya kohereza message kuri WhatsApp utarazisoma na gatoya ukajya kubona yazisibye nk'uku nguku uri kubibona. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wasoma message zasibwe ndetse n'uburyo wazibonamo byoroshye. Nyabona nimba uri mushyashya hano ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo video zose zinyura kuri iyi channel uzajya uzibona mu ba mbere. Rero tudatinze reka dutangire. Rero nk'uko uri kubibona izi message zose zasibwe ariko nta na kimwe wabona ubu ngubu. Rero tudatinze reka nkwereke ukuntu wabigenza. Ngwino muri application yawe ya Play Store, ukimara kuyigeramo nta kindi urakora, uraza usacinge iyi application. Uraza hano hasi kuri search usacinge iyi application yitwa Notesave. Numara kugera muri application gutya, uraza urebe iyi application ishushanyijeho akantu ka notification, urahita uyibona, ndakeka iraza ari iya kabiri. Ukimara kuyikandaho uri kubona nanjye ntago nari nayestara, aza manze nyestare. Turategereza akanya gatoya ntago biratinda, uri kubona ifite megabyte zitarenze 10. Turategereza iyi application ibanze igemo. Rero nyabuna nimba uri mushyashya hano mwibutse gukora subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubona ibindi biganiro tunyuza kuri iyi channel yacu y'ikoranabuhanga Norbert Tech. Rero tudatinze reka nze ibanze igemo maze nkwereke utundi tuntu urongeramo. Uri kubona igeze 100%. Rero icyo turakora twebwe ikimara kugeramo urahita uza ukande open. Dore naha ngaha reka makwereke kugira ngo utaza kujijwa. Urahita uza ukande open. Ukanda open urategereza akanya gatoya imanze yiloading ho gato. Uri kubona irimo kwiloading. Barahita bakuzanira ahantu hameze gutya ngo save notification, income notification and message will be saved. Rero bari kukubwira ngo ahangaha notification zose zizajya zihita zisaving. Rero wewe ikirakora uraza hano handitse next. Kimara kugera hano handitse next, nanone urahita uza ukande hano handitse next. Ndakeka urimo kuhabona aha hasi. Nanone uraza wakande. Ukimara kuhakanda barahita bakuzanira ahantu hameze gutya, wowe nta kindi urakora, urahita uza ukande hano handitse allow. Kimara gukanda hano handitse allow barahita bakuzanira ahandi hantu hameze gutya, naho ukande hano handitse next. Uri kuhabona ni hano hasi handitse next. Nyabone kandi kubona gafresh katari kuza ariko ni hano hasi handitse next. Kimara gukanda next nta kindi urakora, n'ubundi uraza ukanda kuri iyi application yanditseho Notesave. Ukimara kuyikandaho nta kindi urakora, hano handitse allow notification access, kano kantu uragafungura maze uhituza ukanda hano handitse allow. Ukimara kuhafungura nta kindi urakora, urahita usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma nanone urongera usubira inyuma, bahite bakuzana kuri page imeze gutya. We ahangaha nta kindi urakora, naho uraza ukanda hano hambere handitse allow. Uri kubona irahita ize iloading app list. App list ni application zose ufite muri telefoni yawe. Ikimara kuziloadinga application zose, ahangaha icyaba cyiza nuko waza ugafungura kano kantu all application. Wamara kugafungura urahita wongera, uri kukabona ni kano ngaka ko hejuru. Uri kubona dore ngaka akangaka ko hejuru. Ukimara kugafungura urahita wongera ugafunga. Ukimara kugafunga nta kindi urakora, uraza uhitemo application. Twebwe kubera twavuze yuko tugiye kureba uburyo wabusoma wasoma ubutumwa bwasibwe kuri WhatsApp, twebwe turaza twifungurire WhatsApp. Wenda akandi ka application twafungura kazana notification ni Facebook, cyangwa se urafungura application ubona abantu bakunda kukohererezaho ubutumwa, ariko cyane by'umwihariko twebwe ni WhatsApp. Rero ukimara guhitamo application ushaka urahita uza usubira inyuma gutya.
ukimara gusubira inyuma barahita bakugeza ahantu hameze gutya. Rero nta kindi urakora, urahita uza hano handitse road mower. Ukimara gukanda hano handitse road mower, ibingibi kwanza, ibingibi ntago ari ingenzi, ibingibi ntago ari ingenzi, ni ukugusobanurira uburyo application ikoramo. Reka twisubirire inyuma kuri iyi dashboard. Nk'uko uri kubibona, izi ngizi ndakeka ni ads, ibingibi ni ama ads baba bari kugira. Rero ni nk'urugero wenda, reka njye kuri WhatsApp, ngewe mfite ya WhatsApp isanzwe, WhatsApp messenger, maze nze kuri ya WhatsApp narindi koherezaho ubutumwa, maze nkahita mbusiba. Ndahita nza, nyimara kugera aha ngaha ndaza, wenda miteni nandika ngo hi bro. Nimara kwandika hi bro, ubutumwa bukimara kugenda ndahita mbusiba. Ndahita nkanda aha ngaha, maze nkore hano handitse delete everyone. Nyimara kubusiba tayari ndahita nza kuri ya WhatsApp yanjye. Uri kubona ubutumwa ndasanga busibye. Kamanze nswitchinge. Uri kubona nje kuri ya WhatsApp, turategereza akanya. Uri kubona nabonye ubutumwa ariko burasibye n'ubundi. Nk'uko uri kubibona ubutumwa burasibye. Dore ngaha hano nari mbwohereje ariko burasibye. Rero nta kindi urakora, uraza muri ya application. Ukimara kugera muri ya application, nta kindi urakora, urasanga bwa butumwa yakoherereje bwaje bwisevinga aha ngaha. Nimba utabikurikiye neza, video uyisubize inyuma nta kibazo. Uri kubona bwa butumwa bwahise buza hano, nanditse ngo hi bro. Mitanza kuri ya WhatsApp yanjye niyandikiye. Cyareka nongere mbikore kugira ngo ushire mu nshuti zanjye. Erega tuba twaraje kubigisha, nago ari ukuza kubascaminga papi. Reka nze ngaruke kuri ya WhatsApp. Uri kubona ni iyi ngiyi ifite kano gafoto. Ndaza nandike ngo wenda, nandike ngo amakuru se inshuti yanjye. Nyimara kubikora ndohereza. Ukurikire video majije kohereza, ndahita nza nkande kuri iyi message, maze nyikorere delete. Nyimara gukanda delete, kano kantu nzakabereka ko uburyo wakoresha WhatsApp ebyiri. Ndaza nswitchinge ndi WhatsApp, nze aha muri ya WhatsApp nyine ya yindi tu. Uri kubona uri kubona yanyandikiye ubutumwa ariko yahise abusiba. Uri kubona bwose yahise abusiba. Uri kubona yabunyoherereje na 9:34 kandi n'ubundi turi 9:34. Aha ngaha bwa mbere yari na 32. Okay, rero icyo urakora, urahita uza muri ya application. Nshuti yanjye, nizere yuko iyi video wayikurikiye. Ukimara kugera muri ya application, urasanga notification aha ngaha ivuga ngo uraza uyikandeho, n'ubundi uraza ukande kuri izi video zawe, maze uze kuri message nshyashya. Uri kubona nanditse ngo hi bro. NN yanyandikiye ngo hi bro. Uri kubona message yahise iza aha ngaha. Nyaboneka nimba ubona iyi video igufashije, kanda subscribe nimba utarayikanda. Nimba ufite n'ikindi gitekerezo kinyandikira hasi muri comment. Rero nimba hari inyunganizi cyangwa ikindi gitekerezo ufite, wakitwoherereza muri comment. N'ubundi ni muri comment box niho byose bibarizwa. Nimba utumvishe iyi video, nyaboneka usubire inyuma, wongere uyirebe neza bundi bushyashya. Rero ciao.